No hay tanto sinti el mga vivientes del Star Drive na barrio del Tumaga del Sábado tarde que manada gali autoridad na este silencio parte del lugar aquel tiempo. Este después se puede man monitor el autoridad con este un sospechoso persona takarga un colorado container del cellphone. Asigun na source del news team, taman surveillance gali el personajes del National Intelligence Coordinating Agency o NICA con el persona ya entra na lugar pero apenas pa lang pwede atraka con ele. Y cuando pwede nota con el autoridad tasigi con ele. Ya buta este con el un bagaje alin na mencionado lugar y escapa donde tiene con ele ta espera un rider de motor y escapa para na pueblo. Siendo sospechoso, insigira sila nilama al personas del EOD Bomb Squad del Regional Public Safety Battalion 9, taen kabesa si SPO por Jonathan Nodado. Nauso del Bomb Squad robot si Wayne, ya pwede man-detect que 4 mga eksplosiba gali el laman de este bag, donde uno de este, el 60mm mortar ammunition, y 3 mga rifle grenades, kaya talyama sila sympathizers del eksplosyon. Asigun na Zamboanga City Police Office, manada del mga ahensya del gobierno ahora, el taman ayudahan desde el gobierno nacional para prevenir este mal plano de ponida del bomba na syudad. Ito pwede mira na la investigation is during that time, onde inkuntragane ese mga explosive, bien porte LDE la law enforcement operation alia, tan checkpoint sila, kabin heavy traffic time. So chane tendency, el gente taliba kunakel, yan decide as abaha. Kasi hindi ale pwede bira. Hindi ale pwede bira ole, talyagat le tal sigyagat le ng line na traffic. Ya pensale na, ay check ya konele. That's the time ya pwede bira. Ansin LD la taabla theory kaya dali ka nato na police station 7. So as to the purpose of that, tormento kita kal pwede as for now kay na ipakita suspect. Suspecho del barrio Kapitan del Tumaga, Kapitan Jackie Lim, ya tiene miedo el carrier de este componente de bomba, siendo yaman timing también que tiene actividad al barangay na mencionado lugar, y manatatanod naman runsyada na di ila barangay, rason para escapa el mga suspechaw. Asigun na bomb squad, hindi pa kompleto el de este component para que daay ID o improvised explosive device, pero este recubrida di ila, el amo bien importante parte del bomba, que posible ya usa igualmente na Davao City del pasado mga semana. Notable pa na marka del mortar este nombre Rovi, que ta investiga ahora el autoridad. Be vigilant. Be vigilant and then si Chane Osas ko sa ta-obserba, kumo ara Chane mga text messages ta receive na Chane mga gente taliga wounded. Taabisa sila dayon kanaton, so Chane kita time para man-validate dayon. Asigun también con el Station Commander del Police Station 11, Chief Inspector Cesar Memoracion. Mas yakila sila afretaw na seguridad siguiendo el mga akomplisimiento del kuhida del mga mal-elementos o aktibidad ta apunta pirmi na di ila area of responsibility. Mamira yo, hindi man tayo siguro grupo tagyo na area, kumapasada lang sila taas eh. Kung ta chinebestan, timing lang na ta pwede kita kuhi. Kasi chine man sa mga report chinebesta dali, tan absorb kami el report, saka kami, taman din check. Kaya chinebestan timing at sinadi atong lugar. Albert Luna, Dateline Zamboanga.